na unakiacha kabisa. Ile anasema nyie wenye mko kiroho, nyie wenye mko spirituel, mutrete watu avec amour parce que na nyie vile mshilinde, mchunge nafsi zenu. Mchunge nafsi zenu. Mkarde maisha yenu, msentete, mpratike justice. Wakati mtu anafanya makosa, rudia ndio mwewe. Rudia ndio unasema Mungu ingelikuwa mimi ningefanana naye, ningekuwa koma. Na ile itakusukuma wana iko chini kayo traité na esprit ya nini? Ya amour. Sema amen bien. Amen. Eko tika au traité na esprit ya amour. Pourquoi nazolo babongo? Chaque fois biso to lingaka ko juger bato avant. Na lobaki boye. Avant to juger mutu, avant to traiter mutu. Avant to rejeter mutu ya liboso. Esengeli to dimisamake to sili kote aye. Omoni esala batu mususu basala kamasu po bateya mite. Mais biso to lingaka ko yebisa mutu ke osali mbemba. Bible soko tangi na Acte chapitre 3 verset 36. Verset 36 Bible lobaki na komaki yango. Waliposikia neno la Mungu wakafanya nini? Wakachomwa katika mioyo yao, wakauliza Petro na mitume wengine, tufanye nini? Nyuma ya kusikia neno la Mungu ndio walichomwa. Alafu Petro wakauliza Petro, tosala nini? Biblia inasema Petro akawaambia fanya nini? Tubuni. Balisha kuwa senye, balisha pata force ya maneno ya Mungu yenye inaweza kuacha watubu. Ava utrete mtu, kitu cha kwanza hakikisha ke umefanya nini? Umempreshe evanjili, amefanya nini? Amekataa. Lakini usimujije kabla wewe fanya nini? Hauya mpreshe. Kitu cha kwanza ni kupreshe watu evanjili, paske wakipata roho ya Mungu itawasukuma kuweza kunyenyekea mbele ya maneno ya nani? Ya Mungu. Mimi utaambia mtu atubu na haya hubiriwa, anayo hata kutubu iko nini? Kitu cha kwanza ni kutia kwanza maneno ndani yao, alafu tunawaambia mfanye nini? Mgeuke katika njia zenu. Sema amen bien. Amen. Sema amen bien. Amen. Usiambie mtu kubalabala atubu kama huyo mhubiri msalaba wa nani? Msalaba wa Yesu. Ifo kwanza mkonvengre kuzambi zake nyuma ya kuelewa maneno ya Mungu, alafu namwambia unaweza achana na nini? Na njia zako mbaya. Ambia wazee usikue presse kusema. Mwambie tena usikue presse kusema. Usikue journaliste. Alléluia. Alléluia. Soma verset. Les apôtres chapitre 2 le verset 37. Amen. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour les pardons de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Wanapata force ya kutubu sababu wamehubiriwa. Ndio maana mwenye dhambi mkimfukuza mbio na haya hubiriwa hata pataka tena moyo ya kutubu. Amen. Est-ce que mnanifuata bien? Ndio. Jo apate moyo ya kutubu inaomba afanye nini? Ahubiriwe. Tumuoneshe kwanza maneno ya nani? Maneno ya Mungu. Ndio itamsaidia kupata force ya kugeuka. Paske maneno ya Mungu inaangazia. Wakati itaangazia roho yake itampatia force ya kusema no, niko ndani ya giza. Alafu anapata force ya kutubu. Amen. Haleluya. 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 Est-ce que muko humo? Est-ce que mwana nifuata bien? Sawa, huyu mwenye anasema tubuni, bali sema nani ndio alisema? Mwenye alisema ni nani? Pierre. Ndio mwenye alisema tubuni.
eske Pierre ndio anasema watu watu? No, Pierre eske wewe ndio unaweza sema watu wafanye nini? Watu. Ulikatala Yesu mara ngapi? Mara 3. Haiko kukatala Yesu tu peke yake. Alikatala Yesu na akamlaani, akamtukana. Alitukana. Pierre hakukatala tu peke yake. Pierre alikatala na akafanya nini? Ndabasomea maandiko, mimi sisemaki vyenyesi kusoma. Alikatala Yesu tena akafanya nini? Akatukana Yesu. Mimi najua kitu kingine, acha Pierre ahubiri 3000 personnes ifanye nini? Na iokoke. C'est parce que Jésus aliona ile humilité, aliona ile kunyenyekea ya nani? Ya Pierre. Chaque fois alipotraiter Pierre, aliona Pierre iko na souci ya ame yake kukua sauvé. Aliona Pierre iko na souci, alinyenyekea maintes fois. Mpaka nilishangaa, tutasoma maandiko. Yesu wakati alikutana na watu mara ya kwanza, alipotoka ndani ya kaburi, alisema wanawake wenyewe walienda kwenye kaburi wakiogopa, aliwaambia mwende mwambie watu wengine kile nimefanya nini? Nimefufuka, mwambie na Pierre. Pierre mwenyewe aliachana naye. Okede ni poaso, mwende mwambie nani? Yesu, wewe uko na roho gani? Sungisema wasiambie Pierre.